ditaba ho Mohaladitwe FM. Ke o dumedisa wena momamedi wa tshebeletso ena ya Mohaladitwe FM. Ya o dumedisang hape letsatsing la kajeno ke Thabo Mafike ya eleng hore ke yena sebudisa letsatsing la kajeno. Mme letsatsing la kajeno ho tsena tsa mona le mane Ntate Nduna o ile a sebetsa nako e fetileng jwalo ka ward committee mme tsatsing la kajeno o batla hore a hlalose ditaba tsa hae le hore na o lakatsa ho etsa eng jwalo ka ile hore ho na le ba ileng hore ba tlotla ba tswa hona jwale le theme ya bona e tlotla e fela hona jwale mme yena Mosotho hore ha inyantshe ka mokutwana mma yona a ntse a le teng. Dumela Ntate Nduna. Dumela ntate. Ntate re a o dumedisa. Ntate o ka hlalosetsa bamamedi ba Mohaladitwe FM hore ntate ke mang o dula kae? Ntate ke nna Ntate Nduna January Nduna. Ke batla ho thusebeletsa setjhaba jwalo ka ha ntse ke se sebeletsa. Ko tsere mo ntate ke ne ke hlalosa fela hore na o hlalosa hore wena ka bodulo o tsebe o mametswe ke diketekete tsa bamamedi ba batla ho tseba o dula kae. O dula Bloemfontein phase 4 phase 6 phase 9 Rockland o ho kae le batho ba ileng hore o rata ho ba sebeletsa ba utlwe hore moetapele wa rona o teng sebakeng sena a tswang sebakeng sa rona. Ke dula phase 4 nomoro nyana ya la ska bua nomoro la o sa bua nomoro fela ne ke batla utlwa fela ka taba ya hore na o dula kae. Jwale Ntate Nduna ke batla ho tseba hore na Ntate Nduna o rata ho etsetsa batho eng? ke rata ho etsetsa batho hore ke ba thuse hore ka ditsela le ka bo didampisi jwalo hore ke sebeletse hore ke late dilori tseno ha masepala hore di tlo thota didampisi mona hoba COVID ha ke etse ka mona le di-pipe tse tsa metsi tse di thubeha le tsona ho tletse metsi fela mona gore ke dintho fela didampisi fela mona mo rona ke tsona ntho tse ke batlang ho tlo ba thusa ka tsona. Momamedi ha bua ka didampisi o bua ka dibaka tsena tseo e leng hore ho entswe dithuthubolo ho tsona ba di bitsa di-dumping site. Mme jwale ntate ke batla ho tseba o tlo etsa dintho tsena boemong bofeng? O tlo di etsa o le mokgahlo o le moithaopi gore o tlo di etsa jwang le tseleng ya boemo ba hore ke utlwile hore o tla ya masepala o no bue le bona. Jwale ke batla ho tseba wena o tlo di etsa o so le boemong bofeng ditaba tse? Ke le boemong ba mokgahlo. Mokgahlong ntse ke sebetsa hona teng mokgahlong. Ko feng mokgahlo? Ke mokgahlo wa ANC. Ntate ke batla ho tseba o sebeditse le lekhanselara le fetileng e leng Ntate Mme Thembisa Nzuza o ntse o sebetsa le yena mme hona jwale re tlo ba le dikgetho ka la pele kgweding ena ya 11 re tlo ba le ke batla ho tseba hore na wena jwalo ka theme ya lona le dutse dilemo tse kae? Tse 5 akere dilemo tse 5. Wena o yentse eng nakong eo ya lona le yentse eng? Nna ka bonna mosebetsi wa ka o sebetsehile o fenda hlalosa wa metsi wa eng mo metsi mo dutlang teng mo ditjhurisi mo di etang tse ke bitsa batho ba ditjhurisi. Jwale setjhaba se re se batla nna kaofela setjhaba sa phase 4 ba re ba batla nna hore ke dule mono ska ba ka tsamaya ke sebetse ke setjhaba sa phase 4. Jwale ntate ke batla ho tseba hore na ha le mona ho na le ntho tse ba reng ho na le baiketi kapa ho na le nakong eo ba di-political parties ba na le nako eo ba kgethang baemedi ba bona ba tlotlang ba ba emela dikgethong tsena tse tlotlang di ba teng.
wena ha ile mo re setjhaba se ne ke sona se o batla hobaneng setjhaba se ne se sa o beya ka yona nako eo kapa o kenele dikgetho tsa mokgatlo wa hao tsa o kgetha batho ba tla ba emela dikgethong tse tlang re di shebile. Mono teng mono ne ke seyo ke antse ke ile mafung ba mpatla mona ke ne ke ile mafung a mararo setjhaba ne ntse se mpatla mona Facebook ba sa tsebe mo ke ileng teng. Ntate nakong ya rona puisano e fetileng ke ile ka utlwa hore o no le teng mono pele e ne ha ntse re bua ka thoko o no itse o no le teng ebile o no le teng moo jwale ke utlwa ke sa tsebe jwale hlalosa ntate O re kgetlong la pele ke ne ke seyo ha o voutiwa kgetlong lena la bobedi ke ne ke le teng ha o voutiwa. jwale ha o no le teng o voutela ba bang kapa o fane ka lebitso la hao bane la motho a ka ba siko hona le mo le isang mabitso a lona la ha o ka ya lefung kapa wa ya kae batho ba ha o isitse lebitso hore o kene mono ho ba kgethwa ba tla o kgetha jwale potso ke hore na o no ntse isitse lebitso la hao kapa tjhe. Ne ke sa isa lebitso Ho etsahetseng ntate? Ne ke sa isa lebitso ke ile ka ba bolella setjhaba sa heso ka re bona ka bo bona batle ba tlo kgetha hore na ba batla mang la ke sa ingodisa. E batla e ba thata hobane hangata ke tsebe ha o etsuwa tsela tse jwalo ho fanwa ka mabitso a batho ebe ba ha setjhaba se bitswa haebaneng o sa ingodisa setjhaba se sa o kgetha hobane hangata pele ba batla mabitso a batho mare le haebaneng eba mohlomong ba ne ba sa o kgetha ba ne ba lokela ho ngola mono la ebe o no sa ngolwa mohlomong ba o ngole jwale ho ile ba le mo hlaellang teng mo. Tjhe ha ke a hlahella ha ke batla ho bua leshano ha ke a hlahella. Jwale ntate ho tloha hona jwale ho ya pele o nahana hore ho etsahaleng o lakatsa hore ho etsahaleng hobane jwale nako ya lona kapa ka puo ya tlhapi ba re theme ya lona ke ena ya fela wena o batla hore ho etsahaleng jwalo ka ile mo le tlotla le ya fatshe wena o ikemiseditse hore ho etsahaleng. Nna ke ikemiseditse ntho e le nngwe fela hore ke sebetsane le sona setjhaba hape ke kgutlele hape mono ke tla buisana le setjhaba hore ke kgutlele hape mono ke tlo sebetsa le yo mong ya kenang fela ke sebetse le yena ke phetho. Jwale ntate boemong bono re go utlwisisa hore o so tla sebetsa jwalo ka ward committee jwale ha o jwale jwale o reng ho bona bamamedi ha ile mona mohlomong nakong eo ho tla batlwa o kgethwa di-ward committee hobane le tsona ho romelwa mabitso haebe ke hopola hantle ho latela ka mekgatlo ka ebile ha se taba ya mekgatlo ke taba ya setjhaba le ka nako engwe mekgatlo e meng re batho ba romele mabitso wena o tshepisa batho eng ha ile mona mohlomong o nahana hore o ka iketela board committee hape sehla sa bobedi kapa theme ya bobedi. Ke tshepisa setjhaba hore dintho kaofela di tla loka le mesebetsi e tla loka le ditsela di tla loka le dithandara tse tlatla di tlo haha di tla fihla di tlo haha di tlo lokisa le kena phase 4 le phase 9 kaofela dipoleke tsena tse mona. Jwale ntate ha re qetela motho e mong a ka botsa hore na hobaneng le sa etsa ntho tseo lemo tse 5 tse fetileng tsa lona tse tsontse bua ka tsona mono tsena tse 5 go hulana makhanselara
a hula-hulana ke yona nthwena e dintho di sa lokeng gobane yo mong ba rwakana ba etsa ka mehlolohlolo seo ke yona ntho e ntseng gore be ke tlo kena mona motheong Mohaladitwe FM re a utlwa ka mo ntate a behang ditaba ka teng mme o re o tla etsa moralo kapa yona foundation kapa ona motheo wa hore a behe ditaba di tsamaye ka tsela e nepahetseng mme o rata ho ka reng fela ka mantswe a hao a o qetela ho batho bohle ba mametseng batho bohle ba mametseng ba di utlwisisa taba tsaka dintho di ko hona di tlo lokang di tla loka dintho ha ke kene ke sebetsa dintho di tla loka ke tla ema ka maoto ke tla tisa ene ha ke a emela hobane masepala o tla nna re ke atla a ba sa tle o re qabanya le o qabanya runa le makhanselara seo makhanselara ile hore a ntsa report seo hona jwale ke re ke tla ema ka maoto dintho di tla loka jwale ntate ne ke re ke a qetela mare o etsa hore ke be le dipotso motho e mong a ka botsa hore na e le hore o ntse o sa ema ka maoto ha hore o tlo ema ka maoto nako e fetileng o no ntse etsang ha ile mo e ka re hore motho e mong ka e ka re jwale ntate wa theoha jwale ha ba tlo theoha setulo o na hore o tla ema ka maoto o tla etsang o tla etsa ona momamedi e mong a ka botsa hore na o na ntse a sa ema ka maoto kantle araba yena ke ne ntse ke eme ka maoto jwale ha re utlwane ka dipuo jwalo ka ke eme ka maoto ke emetse ANC yo ha ona lebaka le leng goba ntse ke eme le gona jwale ne ntse ke eme o tloa gale ke buisana le makhanselara re leka go mo eletsa gore ha sebetse tjena a etse tjena empa o na ntse a romeletsa melaetsa yena e ntse ke itlisa le gona jwale bukeng ya ka mane ho tletse ke bone fela ke eme ke le mong sebaka-bakeng bamamedi ba yena tshebeletso ya Mohaladitwe FM e ne e le ntate Nduna a beha ditaba tsa hae ka moo a di beileng ka teng mme ke rata hore wena morati le momamedi kapa wena molatedi wa yena tshebeletso o ka ngola mono tlase mono mona YouTube channeleng ya rona on comment section mane mo e leng hore o ntsha maikutlo teng o ka ntsha maikutlo a hao hore na wena o reng haholo lona baahi ba ka moo ka phase 4 kapa wena moahi wa Afrika Borwa hobane taba tsena di a ama taba tsena ke ditaba tse leng hore di ama moahi e mong le mong wa Afrika Borwa ke ntho tse re etsalang letsatsi le tjhabang le dikelang ke kopa o bue maikutlo a hao hore na wena o re o ikutlwa jwang kapa o bona maikutlo a ntate o a utlwa jwang o bona ditaba jwang o ka etsa jwalo mme o ka bile wa ba wa re romella le WhatsApp wa re 073 90 140 ke WhatsApp ya rona WhatsApp number ya rona mo o ka romela molaetsa wa hao ka mono kapa yona video clip ya hao ka mono ho bua hore na wena o utlwa ditaba tsa ntate di le jwang mme re a leboha ntate ka nako o bileng le yona diphapusing tsena tsa rona tsa kgaso tsa Mohaladitwe FM mme re a leboha le ka moo o ikutlwang ka teng re leboha ho menahana o ka sadisa bamamedi hantle dumelang baemedi ba ka hleng ba lebohe ke a le leboha ha le ka amohela mantswe ano aka ke pheto ntate e tshokgotso ya nka mehasana ya hae ke Thabo Mafike a reng ke kgathile tema ya ka lenaneong lena la rona lena la tsa mona le mane e tshokgotso mametse Mohaladitwe FM motswalle wa hao wa ka dinako tsohle